Hey guys, aku lakukan kumruk sedungkung karya YouTube channel shop. Apung lalu misi raga maila dupai. Silong Jurahat Kolbari Porak shop gedung. Buluk niti niyom yamnam lengkan biya. Kapo idagi video da miskim apa katela duto ka. Hand off. Hey guys, alat konkrit pa yamna gedung di Jurahat Kolbari Porak supa botwari niyom yamnam lalu lengkan biya. Video da miskim apa hand off katela duto ka. Itu konkrit pa kon gedung di. Ajo aku lampu lagi lampu.